بله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم گلی تماشاوانا و وشانا زندی امجبوی جرباندنی ام نهاد بکن انشالله چه و سیده ملا علی الدین پالوی او جی ولی وشانا زندی ام نهاد چید کن جبوی گو کابی ما اوی چلو چلی سیده ملا علی الدین و نابت الویدی خویا کر دلو سیدات اون کان قمرش من بشینن یان که از جوال بشینم اول بدره سیدا به شکلی گوها و بو سیدا دید سیدا جی کاری قمرای بشینی و اجی کارم بشینم سیدا قمرا شیان نظام دبینی نبینی حواله راسیم نها وشانه میاسندی امش بو جرواندنی ام چیت کن کا ام چاوا مهوانه هلگرنه وشانه الله سيدا خويا كر السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدا باش إن شاء الله من حتى سنة خدا جوار عزیز از غلام رب من خبردانم به وجه خدا ابي خبردانا دفترم نداج بنویسین دفترم و داج بنویسین از غلام انشالله آمين أجمعين وتبدا سيدا خدا ایمان و کامل کرم کن بله ادخوازم و گوداری کن سر و گوداری کن بله مگو کابه ماش بوی جرباندنه امه به وشانه وکن به ماوی چلو چه به امه کاربن میوانه هلگرن با سیدا فهم کردی سیدا انشالله زانه و کاری به انشالله عبدالله دائما عبدالله کی مهی از غلام عبدالله دائما و گوداری دکه چید که بیزنا خدا باش الحمدلله بایا خوشک فهم کرد آره متبدا باش راحت انشالله خدا جوار عزیز از غلام خدا ایمان و کامل تعزیه که من ابو لعلی موشی شم هاتم انشالله و الحمدلله و دکتم درساوه و گوداری دکم تفسير سورة يوسف جي مخلاص كر دعاء بكنا غلام انا تفسير سورة يوسف خلاص كر خير ان شاء الله وتعالى قبولك وتعالى توفيق بدي ان شاء الله امين رب ما بك اهل اخلاص واهل التقوى اهل قران ان شاء الله انا سيدايم الله على دين بالوي سيدايم الله على دين بازم قومن حسابي فيسبوك من تعقيبك وسيدا تيك توك جي وكري ان شاء الله جانا تيك توك كده جي وشانا زندي ان شاء الله وسيدا تشي بك ان شاء الله عبد الله تيك توك تيك توك كده جي سيدا عبد الله تيك توك تشكري يا غلام عبد الله دريم تيك توك تشكري فعلت التيك توك زين يا غلام عبد الله تيك توك تشكري ایدی گو سیدا چند اولو ویدیو آجیته دا بلا بکه ده حسابه خوی تیک توکی دا و انشالله ملت بهتر دا اجبو گو تاقیبچی چه ببین کاربه وشانا زندی وکه او هرشی تیک توکا گو هزار تاقیبچی نبین جانی یعنی تیده چه نابه حواله عبدالله تحست که نبنو گو تاقیبچی موی تیک توکی هزار چه نبین canlı yayın monikare bake. Beni. Beli. Seyda hey baya çebu. Am des Maşallah inşallah Rabbimiz devam kırın. İşte başka zaman yudikarın kişan zaman yudkhazın. Edkhazım ej godari kim inşallah tişteri ebezamım ezebejim biizna Khuda. Beni. Başa. Yani Allah yudikarın başka zaman iciyiz edemel abla. Am ana dest pe bikinyan vaktaki di seyda. والله كيف اخونا زمان اجمرا دينن ان شاء الله اجي بدلك راحت وقوداري كمزغلا فقط شاف بجمد دهار عند الشاف بدها خوش الشاف بزغلا باشا ها قالي تماشيان من في كتابات سيدا من بينن
اب سيدا مال علادين پالوي اب قالك كتاب نبيس عندنا بعربي جي وبكردي جي وبتركي جي كتاب نبيس عندنا اب اغلب ما ان شاء الله صحبتام قو سيدا ويشمر بكي لسر كتابي هرو آيتك قو جمعنا ويا حقيقي تحريف هاتي كرن استثمار كرنا اما ان شاء الله روجي آيتك بزنا خدي قو سيدا جمرة بيش الشيروبا بكي ان شاء الله ما بخوينا اذا ناقو سيدا ان شاء الله اما هاي بين نقلي بلا دس هاي دسبيك هاي ما بين نقلي سيدا زطم كريا هما بلا ناقو مي آية عول آية عول بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم سيدان للسرفي آية جمرة هنا كيولو شيروفية كي معناه كي بتشي جمرة سيدا بكي بارك الله فيكم يا زغلام او آية سورة بقرة يا زغلام آية سياية سورة بقرة داية خدا جل جلاله مثلا حضرت آدم عليه السلام مثلا کی قصة کی پر انملیه بعثا خلق حضرت آدم خلافتا کدب سری انسانا و مخلوقاتا اداره دکه خدا جل جلاله بعثا ویدکه دبازی حضرت آدم چیکم بکم خلیفه ملائکه چیز خدا جل جلاله دو پرسن از غلام دوی اتمسفری ده دبی تو چما چه دکی لورا طبیعتا انسان دا قتل هیه خوین ریتن هیه تجبو چه مثلا شورا olarak دو پرسن نگو حاشا ملائکت خدا علیهم السلام لقرشی خدا جل جلاله درتین معنوی او نین از غلام یعنی استشاره olarak خدای خود پرسن جل جلاله خدا دبی اینی علم ما لا تعلمون دبی تشتی و نزانن از زانم جبروی از حضرت آدم donanımlı به şekle ki hilafeti kubseri insaniyeti insana yönlendirmiş bu ki dibezi Hazreti Adem aleyhisselam çekim melaket dibijin ka çavad dibi seroki me çavad dibi seroki insaniyeti çavad dibi seroki mahlukata Xuda Celle Celal dibezi ve imtihan bikim kijan de ilmi da peş da her kijan de ilmi da zanabe evi dini evi jera hürmet bikin az gulam ketin imtihanı Hazreti Adem aleyhisselam bir imtihana xud derbas kir bu halife tamamı insana bu seroki mahlukata Xuda Celle Celaluhu meleke dar gojera secde be civiyat tefhimi civi kıssahane dava be ilmi nabe az gulam merve Müslüman gere alim be gere zana be gere beşya xub bibine vaka babi xoy Hazreti Adem Hazreti Adem به چی بوی سروکی تمامی انسانیتی به علم و عرفانی بوی از غلام جبروی گرم پر اهتمام بدن علمی یک جوی قصاهانی گلک معنی فهمی یک جوی اوه گرم مرد دائما امری مرو بالشوراب و امرهم شورا بینهم مروی مسلمان بالشورای رابه بالشورای رونی جبو خدا خبر ده تک فکری خوب تک بلی نک از غلام بالشورا دین مدا اساسه د شورا سورسیه قرآن دا آیت سوره کی هی ناوی شورا سورسیه و امرهم شورا بینهم حواله نحوه زانن اف جمله هانه به جمله اسمیه هاتی ifade کرن evya deme şura da dinime da mulzime yani gerekliye yani zaruriye eğer insan ne be gelek tiştivi noksan hene beri gere em Müslüman verin ba hevdu be ilmi şura çekin be havra haber beden مروی کو شوراوی تو نبی ایلا ناقصه چقا علمی و زیده دبی اوزانه یره ایلا شوراوی هبه اما هر دو هبن هم علمی وی هبه هم شوراوی هبه او انسانه کی کامله وکا حضرتی آدم علیه السلام شی قصاوی جی açıkça tefhimi از غلام علمی مروا هبه شورا جی مربه که من نقصانی خود دوزده که فقط علم هبه شورا تو نبه شورا هبه علم تو نبه
إلا مرف نافهف دخش بري علماء دبي حدوش تنبن وچاي مرف تنيز غلام دو حكمة تنبون ديه جوي قصة هاني تفهمي قلق درسي مهم تفهمي فقا اقتداعاتي استثمار کرن اف نكتة دوی آیت هاني خدا جل جلاله حضرت آدم کری خلیفه امری خدا پیک بینه قانون خدا اوی غلامیش بکه او امری رب مدبیجد او بوحی را برونه انسان ریا راست نشانه وانا بده ریا حق و حقیقتی نشانه وانا بده حضرت آدم خلیفت الله نینه که هنکی دبیجن خلیفت الله نه خلیفه از غلام خلیفت الله نای گوتن يعني خليفة روی زمین از غلام خليفة بمعنى یک دچه ادنید که به شوناوی و به خلیفت الله وکا ظل الله تو بیجی به سیاه خدا ظل الله وکا تو به Allah'ın gölgesi ki Türkiye'de بیجن خلیفت الله kavramı علمای می محققین پرخوش ندیتنه هنگی جوی آیت هانه جوی قصه هانه خلیفت الله در خستنه جبريل يا بكر الصديق رضي الله عنه برسي جو خليفة الله حاشا جو خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام أم مسلمان جراء خليفة هبن بي هفرا ورن عيني وي بايراق راكن بايراق التوحيد بايراق الدين بايراق إيمان إسلامي جهفرا بيجن بشورا رابرونين بدلكي خوشك بزمانكي خوشك بأسلوبكي خوشك خبردن جوي نكتة جوي آياتا وأخوان داز غلام نكتة پر أنملي تدهنن اگر موی مسلمان وی قصه حضرت آدم که سری بقره سورسی ده هاتیه ده حیات خدا اوی گلامیش بکه از اینان دکم اوی مسلمان لعصر مدا گلک پیشتا هرن جی انسانیت را اوی ریباز بن بیزنا خدا خبردان ما اجبو خو که از غلام از او قازان ناخوا حالوش به آیت کدی ہے سورت نور آیتا پنجو ششا دوی کیجوا يقو إيمان آني بي وعيشي قنج بكي الله تعالى شيرا سوز دايا قوي خلافة بدي دايا بيش يعني بريا وانا بيش دايا وإني سري باشي بدي وانا يعني أب آيت وعلى قوي آيتا دي بهبرا سيلال بدي بحصوي شكريا Kur'an bir bütün tabi tişti min nivisiye enizam bismillah peşta nivisi nay biramın tişti anati biramın yani kullu ina'en yandah bima fi tişti gutti biramez wana ifade edikim Xuda Celle Celaluhu de Sure Nur da ayeta 5 da ji de beji insane ku چوات د خلیفہ آزادی خدا چوات دده وقت در ریا خدا دا جل جلال بمش عقیداوی لگوره قرآن به توحیداوی راست به توحید الالوهیه گره انبزان بن توحید الربوبیه گره انبزان بن توحید الاسماء والصفات گره من مثلا سردا بین قبردان به زمانه که خوند و شاندی کی گرک وکری که دین خدا اولا شرطی گره عقیده من راست به يعني جرى باسبورت ما بيجن فيزا ما تأشيرة ما جرى راس بك وأتاك وأمهرن جنتي يجي جرى عمل صالح جهة باز غلام مر وي إيمانا خب عمل صالح بكشتر مش بك ازدواج بك بهفرة خدمتك بوي أو إيمانك حقيقي شيء خدا الدنيا يجدد از غلام آخرت يجدد دوی آیتا نور سورسی آیتا 55 دیگره شرکه ناس بکه دبیجه شرکه رد بکه دیگره توحید ناس بکه دلگوری توحید جیانا خو بیجی و تو عمل صالح جی ده حیاتا خدا زنده بکه و چاقی خدا جل جلال و هم دنیای ده هم آخرت ده فقط مع التأسف الشدید üzülerek Türkiye'de benim üzülerek ifade edikim yani ev şartlar da alema İslam'ı da min haysul umum kum mefkude İslam nahatiye gotun tevhid naye gotun xalfimdeki jwanatiri be Xuda yek Xuda heye de tevhid nevsa ya zulam gere tevhid دیگل خدا هبون و خدا یکبون جن بزنبن خدا تیا خدا گرم بدن خدا ام گرل گوری قانونی وی رابن رونین ام امری خدا پیک بینن ام خدا تیا خدا اگمنتیا خدا حکم خدا بدن خدا جل جلال و حیات ما گره خبر ده از غلام
هبوني وطا تتي دنياي تولدي بشتي تواتي الدنيا حتى تبمري جل جلاله خداج حياته ما خبر دده ديني اسلامي دا ديني التوحيد دا ديني حنيفته ديني السمح وديني عدالتي دا كديني خداي لإنسان الرحمة كرن وزلك لديني التوحيدي قرام خدا الناس بكن اوجي بقرآن ناس كرن قرام القرآن والسنة برخوش بخوينه انا اصبح علماء اسلامي را دائما خود چکاپ بکه چکاپ یعنی چه انسان تر نخوش دچه خستخانه جادا خود چکاپ تکه سری بنی لی دنیره گلو نخوشم یا نخوشم دبنی گوزتما مروی عزمان دا مروی مسلمان از غلام دگره دائما به عالم آرابه پیغمبر علیه الصلاة والسلام دبی کن عالما یا عالم به او متعلما یا طلبی عالما به او سامعا يا عالما قهداري بكي بعالما رابروني روايتك دبي او محبا دبيش او ولا تكون رابعا فتهلك تي هلاكي هري هلاكي تبع عالما را نبتي هر هلاكي جبري علماء قوتن لولا العلماء لكان الناس كالبهائم عالمي زانا عالمي خو نفروتي ميدا خو نفروتي بيني خو نفروتي فكرة خو نفروتي بزمان خوشي رحمتي لإنسان هذا رحمة للعالمين ام قرأ حقي بيجن جنة نهر زانا از غلام جنة قرأ توحيدا من راس ب او سوري نور كد بيجه آياتا بينجو بينجادا ام قرأ توحيدي بزامبن ام قرأ الشركي الناس بكن قسم توحيدي بزامبن قسم الشركي بزامبن ام بدلك رحاجة هفرا بيجن اسلام نبدا بيز غلام ان سلعة الله الا غالية جنة خدا جل جلاله قلق بهاي جبري دخوازم قلي ما او امتا اسلامي حتى ان مسلمان بجي برا صالدري ندي اسلامي بزمانه كي خوش ام خبر بدن از اینان دکم مرو حقیقیم بکن ناکل لازم ایلا که این مسلمان ببه لورا دینی می دینی حریت ده دینی ازگلک و آزادیه دبی لا اکراه فی الدین دینی مده ظلمات نیه گنجی که خورته که نه مسلمان جی گره صالدری نده از غلامری گره جهورا بالرحمت خبر ده جهورا حرمت بکه جهورا خدا قرآن پیروز داده ولقد کرمنا بنی آدم مج بني آدم را ولو كافر بجي اجرا تكريم دكم جرا احترام دكم جبروي انسان نه مسلمان بجي جبو انسان ديه جرا حرمتا مرج انسانيتا مرورجي هبه از غلام ولو چپ دبه ولو راست دبه ولو مسلمان دبه کمونیست دبه سوسیالیست دبه دموکرات دبه فرق ناک از اون شمرا دین ما امر دده از غلام قرآن پیروز امر دده قولوا للناس حسنا بخلقی را خوش خبردن به انسان را خوش خبردن دین اسلامی به دو نین از غلام اسلام جمعت اشتاد خوازه توحید راست خوازه شرکه ناس بکه جه برفه ما پاری دلیش کرد قصوری ننیر از غلام کرم کن سيدا ماشي دفردا آية كدنيجي سيدا نقل كريا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أبجي آية سر خليفتيتيا بابي ماي آدم ناخوا بيجي سيدا چته فهم أمج چه درسش خورش بي آية يجي بستينن ولا غلامي وامي أو كتابة او كتابة 10 15 20 سال belki تقريبا من نویسین و كتابة istismar eden kavramlar Türkiye istismar eden ayetler istismar eden hadisler serisi heye خوازم گلی ما بخوینن گنج حواله ما بخوینن انا پرنای بیرا من از غلامی و من اجوا عذر خوازم ان شاء الله اعتذر اليكم سيدا قوتي استثمار edilen 40 ayet yani çava abçin ayet هاتنا استثمار كرن يعني مقصد شيء شوا يعني قالوا يعني خرا كرنا وقت توراة وإنجيل بتمامتي خرا كرنا يعني جمعنا وي أصلي درخستنا معناوي إذا كاريش بربيش يعني معناه استثمار دلن أقلامي قرآن خدا جل جلاله دو سورة حجر ده آيات النهادا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون خدا قرآن ده تأكيدا دبيجه دبي مذي قرآن هاني في وحيا باشي
من نازل كريه ازل حاكم درتم كس نكار التحريف بك كس نكار التبديل والتغيير بك كس نكار مع لفظي وخرابك فقط انسان ما از غلام ها ارجوتي بناوي قرآن دركتن ها گلک ملای خو فروتن ها گلک دوزن هنن وان آیتا لگوری خود تحریف دکن اویا یهودی لشمه جراتی گوتن از غلام پیغمبر علیه الصلاة والسلام گلک بحدیث آدا بلکی ده بحدیث سندن متن صحیحن گلجکته هونی یهودی لشمیش ببن یعنی بمعنى هونی آیتا استثمار بکن هونی حدیثا استثمار بکن هونی اسلامی وکا خواه بکن مثلا حدیثا اکتیخن بیراو از غلام لتتبعن سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا اليهود والنصارى قال فمن يعني برا پیغمبر خدا صندوقينه لام لام جواب قسم محذوفه هونی گلچکته تمامی وکا یهودیا هونی پیرچا یهودی و خریستیانا چاوا وانا دینی خود تعریف کرد و نص وحی پی لیستن گوتن پیغمبر پی لیستن او وحی اسلامی لگوری خود بادان یعنی بو قرکی آیتا لگوری خو یعنی او کرن بادان کرن وکا خو از غلام گلچکته وی گلک انسان موساب بن جبری مروی مسلمان از غلام گره آیت تا تحریف نکه دو تشتا بزن بکو منج حقی درنه دو تشت بیشم انشالله حوال گودارید که از پرا ناس ناکم طبیعی چند هفته دهنم از ویا بیشم یک گره ام قرآن و سنت میزان بزن بن ölçüya İslami, ölçüya hak ve adaleti adudi acı az غلام پر önemli ulemai me selefi sahabiya tabiina tabi'i tabiina çavaş Kur'an ve sünneti fهم کرنه em gere ayeta wisa fهم kin hadisa wisa fهم kin ana gelek meli خفروت يندبيج ملي ترشكي امبيجن علماء السلطة كلاب الشرطة بعربي جراتي قوتن اوان خفروتي دا عصر مدى برن لهر دري هنا از غلام لورا پره پرتی داینج ملالارا ملا پری راست خبر نادن ارگوت شیوان آیتات خوازن حتی ارگوت برو ایگو بناوی قرآن درکتن بناوی اسلام درکتن خلقی دکوشن سریسی به حتی ایواری تجاوزی خلقی دکن ناوی قرآن قلامیش دکن ناموسا خلقی جاریه ولراک دهلندیر میشکن قتل خلقی جایز دیرن حدیث و آیتا استثمار دکن من چل آیت نویسینن من چل حدیث نویسیه من چل قاورام نویسینن چل منویسی ادخوازن بی گلی آنه بناوی قرآن هف نخاپینن قتل انسانا بناوی قرآن و سنت نه کرن گایرت تکم قاورام اسلامی کو نه استثمار eden قاورامlar لورا پر قاورام اسلامی استثمار دکن لگوری خوباد دن گلک آیت لفظی و نکارن تحریف بکن فقط معناوی تحریف دکن از غلام گلک انسان هنن حدیثا يعني لغوري خو معنى دكن لغوري عصر خو لغوري ميدا خو لغوري فكرة خو لغوري حزب خو لغوري ايديولوجي خو قرآن سنة معنى دكن از دخوازم امج اهليوي خدا دبي ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها هون امانتي نيزي اهليوي جي اهليوي بيجن بدن اهليوي فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون هرج اهل علمي برسنز غلام يعني انا دخوازم özellikle جو علماء سلفي جو مذهبي معتمد شافعي حنفي مالكي حنبلي علماء اهل سنتي خو نفروتن تاريخ الاسلامي ده يعني جبو چز تكرارا وناد بيجم عصر ما عصر تحريفي قالك انساني ما بناوي قرآن آیت استثمار دکن حدیث استثمار دکن قاورام اسلامی استثمار دکن خدا من شر ونا دور بکه موه بکه طلب قرآن انشاءالله آمین آمین يعني السيدة ناقش بوغو ام وي آيتي جمعنا وي حقيقي ام در نخن دبيغو ام چلو ام وي آيتي وي قرآني ام بچفين بكن مفسر قرآني يه اعول يه حق يقو حققو قرآني جمعنا تفسير بكي بكيه پیغمبر علیه الصلاه والسلام بيچلو تفسير وي آيتي خريستيان ام ولو جي فين بكن انا ام نقولي عصرا ام تفسيرنا ليخن بله از غلامی و يعني ویا هیه یک آیت که از آن تب خبر دا تگازی مکر من تفسیر قرآن سوره یوسف خلاص کر خداش بو خو که اف سوره یوسف و تا منویسی ترکید بین اشکنبه کبرا قافای سورادان ناب
اویا گره مروی مسلمان جبو خدا خبر ده از پیشی مثلا تحلیل علماء می پیش چی گوتنه مفسر می پیش چی گوتنه وان علماء ده حقی روایت و درایت ده حقی و آیت ده چی گوتنه هنگی جو علماء می عصری جی گرم عصر خوش بزنبن مثلا از آیت ها پشت ترن تحلیل دکم نکتیوی چشتی مزان فهم کرد سید قطب چی گوتیه مودودی چی گوتیه علماء عصری چی گوتیه محمد قطب چی گوتیه علماء زانای لگوری عصری لورا او آیت خدا جل جلال و تاریسل نینن تر مثلا تسر ابو جهل پیشتنیم yorumlamış bike ve yanlışı. Laura Ebu Cehli asrame gelek pırın. Geremon Ebu Cehli nasıl bike Kur'an evrensel. Kur'an tarihsel nine ez gulam. Evrensel demek hatta kıyameti derbaslı mesela hangi gelime yanlış tefekkür dikin dibi Firavun yek mervek hebu go ez khudam İnşallah منو چند همه والا من خبر دا سر مثلا هانی فرعون نگوتی از خدامه فرعون الان جهنن ایگو حکم خدا ند خدا فرعون ایگو لقارشی خدا راب فرعون ایگو به خدا حلال بیجه او سربست بیجه ای خدا بیجه یا ساقه او به سربست یعنی لقارشی سیستم خدا سیستم که در که تف فرعونی چاق داشتن ابو جهل جی مثلا آنا پرن مثلا پوترا ابو جهل هي دخوازم هوال وانا araştırma بکن به هفران وگرن وانتشتا بیجن ابو جهل نمیجا خود کر به درکعت وقت حضرت ابراهیم دا مایی ابو جهل روجی دگرتن ابو جهل و هوال خو پوترا دور جالیه گرن بزنبن ابو جهل و هوال خو حتی کعبه دا هرود چون حجه دکرن یا بیجن مثلا ابو جهل کنه ابو جهل یک هبو درباس بو هفیا نابه ام قرآن گره لگوری عصر اندرگمه جرات بیجن ترکیاوی لگوری عصر اب قرآن به تطبیق کرن از غلام و یک جی هر تشتیوی جبو خدا ام بکن از غلام لورا گلی me آنا از ناف 4 ملتی دامامه از غلام ناف فارسا دامامه لإیرانی ناف فارسا دا درسی وان قاتل میش بومه از به سالا ناو عرب آمامه به سالا از ناو کرداد حاتم دنیای و اویاج 23 سال تقریبا 30 سال هی ناف ترکاد آمه لانا دولیده یعنی ان قوم ما انا دیگل قوم ما کو مظلوم کو جیواری وی تن قوم مش قرآن دور کرن ملای وی تلی دنیاری پر شعولی وی نمانن پر ملای ما هاتن جبو پرایا سکوت که یا خود فروشی آیتا تعریف دکه یا سنت تعریف دکه ادخوازم ملای زاناجمه چه به انسان زاناجمه چه به برهن دنیا مهبه برهن آخرت مهبه مجی نانی وی گلی خواریه هم دخوازم جوی گلی را تشتا بیشن ایج دخوازم به زمانه کی خوش به دل کی خوش وان حوالا ما گوداری بکن جمعه یانش فهم نکن ام بالی تورگوتیج نینن ام بالی دوزناج نینن ام ریا قرآن و سنتیه ام شیخ سعیده حسدکن ام جبو قرآن و سنتی کی مسلمان به امجی حسدکن اما مسلمانتی مانا گو سوره نور آیتا 55 به دو نین از غلام او قرآن شما تشتا دخوازه گر عقیده من راست به عملی مصالح به حیات عمل گوری قرآن از غلام پیغمبر علیه الصلاة والسلام چاو حضرت عایشه ام المؤمنین بیان ده که کان خلقه القرآن یعنی اخلاق پیغمبر خدا رواچوناوی رابوناوی یعنی هر تشتیوی قرآن بو قرآن یعنی رهبری جیانی از غلام یعنی مثلا یا تی گوری قرآن حیاتا خوش جیان بکه یا تی گوری سیستم گدنی یا چپ و راستی حیاتا خوش جیان بکه اویاجی ریاوی باطل عاطل روا قرآن خدا آچکتا دبیشه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ايگوش غير وحيا خداش غير قرآن ريك الدنيا بيشه يستر چپت بي يستر راست بي باشياوي خسران از غلام ديسات بي حوالش قرآن اينان ناكن اسلامي فهم نكرن يا دا اسلام بزمانه كي خوش خبردن قبول نكن شي گره مرحب پیس نكن انشاءالله از بیا دائما از بي فكري دم انشاءالله رب ما ياردب جي متواب انشاءالله نقوى ومن يبتغي غير الإسلام دينا وأبا يتاقونها سيدات بردا قيد كريا فيما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يعني أو ديني الله تعالى قو إسلام شياندية وجوه بيبت دينك دي قبولناك أو هدايتا خديا يقول القيويري هري ترسل السرنينا أب هر دو آيات
أنا هم بيجي مفهومي وات بنا يك نقوله سيدا واسطة يعني رواية مساجك هم دنيوية هم أخروية از غلام فمن تبع هدايا يعني قرآن مشاندي وحيا مشاندية كي اتباع جرابك چارتش خواستن يعني مروي مسلمان چارتش خواستن تحقي هداية القرآن ونور خدا دا يا قرأت القرآن بخيني أبيا بسنين از غلام قرأت القرآن ده حياة خدا تطبيق بكي تفهم بكي چاراجي قرأت هاري بيجي از غلام تاو والعصر بين الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر از غلام مسألة الدنيا جلوبال جغرافي قرارات اللي بنيري دنيا چارا سسيوي تليدي كابيتاليزم سريوي أمريكا باطية تكنولوژیا امریکا هی یعنی امریکا هر در دستی ویدایی آج چارا یکی ویجی دنیاش کو سوسیالیزم از غلام اوجی بحثا چینی پیش روز تدا اوجی درکت تو قرآن پیروز دنیریج غیر ملی مسر پشتاوی دخون حجی مسر پشتاوی دخون جعلوا القرآن میکلن قرآن کرن آلت خوارنه ایجا معناوی تحریف دکن کی جان پریوی پربه لگوری میداوی لگوری فکراوی لگوری ایدئولوژیاوی قرآن تحریف دکن اوا ظلمه کی مزن لقرآن ما تکرن ام بزمانه کی خوشک ویک تکنولوژیا خلقه ام سری بسکنن ام دلی هف نهیلن ام زمانه خوش خبردن ام خیره هف بخوازن برا آزادی حقیقی چه به هم آزادی دنیای برا هن آزادی آخرت الشامی بو وی گوتنش بیجم خلاص دکم یعنی مللر شامی هاتن فتول اسلام دو گوتن انورستا بالی ازهری بو شعبا ازهری بو جامی کی چه کرن جامی خو خلاص کرن جبو اجي مثلا زانن مثلا تركيا كردي تركيا و الان نحن ننادي من احفاد صلاح الدين الايوبي غازي جو تورني صلاح الدين دكن جو هو يلقي الكلمه جو اوي سر جامي خبر بده جو اوي مره باري وعذاب بده جو قالوا كيف يا احفاد صلاح الدين الايوبي جو توي مللا دسي مجد جو سيداي خبر ده از غلام بني عرب چه دردنته دنیای دا تو کداری جبو صلاح الدین ایوبی چما جبو قدسی خدمت کریه جبو خدا خدمت کریه به آزادی خوب قرآن خواستیه مثلا جا دو اوقل خلقه دا از غلام فتول اسلام دا جامع ابو نوری دا وسایر نف انوستا وانا دا کدگاری هم زارو که دکتور او که هبون ای مدرسی öğretim görevlisi ve derece Libya'ya بحث عمر مختار دکرن ای چچنستان دیانت باشخانی و دری دهات چو بحث شیخ شامل دکر ای امجی بیاره بحث شیخ سعیدا بکن به تاریخ خو ام بیجی انسان می باشی هنن عالم می باشی هنن به زمانه که خوش منواناش تحلیل بکه حیات واناش مراج به نموزج از غلام به ریباش مره و ام به هفرا قرآن و سنه دار من دستی می راستی قرآن تیدا به دستی چپی برا سنتا پیغمبری خدا به گو ان قرآن دو قسم از غلام قرآن صامت و قرآن ناطق قرآن منظور قرآن مستور گره من قوراما بزن بن قرآن مستور او قرآن آنا دست مدایه هاتی نیفساندن جیت خدا جل جلاله هاتی شاندنه او تشتا پرجمد خوازه از غلام چوانا گوتی کیملکات تهبه بس وسانینه قرآن منظور جی مثلا تشتیش تشتا خویه تمامی قصا قرآنه تو بخو خدا تدریویسین دکن دوره قرآنه مثلا عرض و آسمان آو بحر دریای کور هر والغ خدا وان مخلوقات تدریویسین دکن دوره قرآنه به تد خواندن دوی وانا تب والغ و مخلوق من ناس بکه جمرا قلتی بکه سری خوشمرا دینه اف عرض و آسمان هر در یعنی حبدن قبیه عرشتن فرشه هر تشت ایمنه تجی ملکی منه اف نفسا تجی ایمنه اف هبونا تجی ایمنه وگرش خورا سری دینه حریت و آزادی اولا حقیقی من به عبد خدا از غلام بله خدا صدا رازی دی من پاری زیده کردم نه بگیانه حوال دنگناش وانا بلکی انشالله اوکی را حسز نابن از غلام آنا پر کرم کنم لباس سيدا خويات كن كان حب انا كان حب لباس سيدا لما تماشت كن انا سيدا نابيني والله تو كسيج نابينم اسر ود بينم
و ان شاء الله اجبو خدا خبر دادم و از خیر انسانیتش دخوازم. انا 85 کس نهال بده المقداريت كن الوده دنبيسن او الجوري رقم هنا انا مساله كميه نينه مساله كيفيته مساله كميه نينه مساله كيفيته مثلا ام جهاز خوش فين بكن ام خيرا هف بخوازن ادخوازن في النور هاني ام لهر دري بلاكن اف تكنولوجيا هاني نعمتك سبي ام شون با خدا جل جلاله جمعت برسه ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. خدا في آيات داد به ثم كسن بيورا لتسألن ولي كسن بيجي بپرسيني اف نعمتي خدا داوه تكنولوجي هبو و اوقانان خلقي خوار هنگریان و مثلا خواندی و چند کلمه زانی و چماش گلی خورا منتشتان ندگو او گلا وشتی ودا گنی وشتی ودا نینه والله یجبوی درتی مزغلام و یجبو خلم الناس بکی دیت درد من نینه بی ازنا خدا موائل اخلاصه که یعنی پیغمبر علیه الصلاة والسلام دبیر رویا محشر حديث صحيح سندا متنا صحيح جاريت قناصنا كي بقركات تفض زلك دبي ورا حقي مبدا چونکی تنان مخوار تشتش مرا نگو تجمرا حق نگو توحید نگو شرکی نگو کفر نگو تجمرا ریبازی نکر تنان مخوار تخیانت کر اوان انسان اجبوج مرا نبیجن دیه الحمدلله از کردی خوش زانم از 4-5 زمان زانم کردی آمجی از دکارم پی کتیب جی بنویسینم اواجی یعنی انشالله هوال جی که میانش کر براج مرا بیشن از زمان کردی جی الحمدلله سری انشالله daha peştehare از چند کتابت کردی جی وای آنا دبم تینم انشالله چه ببیزنا خدا ناقو سيدا جبي آية قديسة إني جاعل في الأرض خليفة فأنا نقول يا خليفين من يعني قلت يا خليفة كي تشيكم أو تعبيراكم من لدبي خليفة الله خليفة الله تعالى يا خليفة الله بسبب معنك هذا معنك غلط وكما مثلا راعينا يقول لا تقولوا راعينا وقولوا انظرنا بلي إذا بالي كشان ما نسر بين نقطة ومعنك غلط تشتاقوا بيه سببياتي ناخذ مو نبيجي يعني نوفك إنسان بشيء نوفك يعني غلام بس بابو كلمة شون ایدی ام که بنشونه وادا ام ایچن هنه که بیدی که بشونه مدا یعنی به معنی ام کان خلیفه بیشن آن یعنی احکام خودی اجرا بکن بله از غلام خلیفه بمعنى یک دچه ایدنه دکه بشونه مثلا ام بیشن قرنا پیش یا مچون دوره شیخ سعیده پیش یا درباس بو او علمای می پیش آمده در باس بون اوان انسانا بار اسلامی گربو سر هستی خو آلی که دا درسات گوتن آلی که دا تبلیغ دکرن آلی که دا به حیات خو دبون نمونه جی انسانا را اوانا پشت تلک امتون قد خلت اوان انسانا در باس بون سرا نسل اواناته عینن گره او بایراقا کج دست وانا مایی مروی مسلمان به حیات خوب خبردانا خو به علم خو به زانابونا خو به تمام جوانب حیات والغا خو لوی دعواهانه گره خودی داره معناوی خلیفه مثلا پیغمبر علیه الصلاة والسلام پشت وفات کرد او بکر صدیق بو خلیفه وی یعنی معناوی چیه پیغمبر خدا چاوا قرآن تطبیق دکر چاوا وحی خدا گوتیه چاوا به حیات خوش خلقی را نمونه جی انسانیت را دائما ریباز حق و عدالت جی انسان را دبیشه حق مظلوماش ظالم دستینه و ناهل ظالم ظلمه بکه ناهل مروی مظلوم به ظلم معناوی اوه یعنی خلیفه یعنی گوکی پیش گروا پیش منو üstlenmiş ببه به گروا پیش منو رابرونی به وی آوای منو گروا خوا پیک بینه او وظیفه خوا قلتی پیک بینه ایلا ملتی ما ویاج فهمده که دبی سیدا قرآن یعنی اینکی نمیجه اینکی روژیه و اسلام خود درکعت نمیجه از غلام نه اوه از غلام اسلام و قرآن نه اوه تنمیج و روژی و حج و زکات تمام وی توب بکی ناک 105 آیت از غلام تمام وی توب که امپر برا 105 آیت
اما 6000 وكسر آيات لكون از غلام اي بحث عدالت دكن اي بحث حقوق دكن اي بحث معاملات دكن اي بحث دنیا دكن اي بحث آخرت دكن اما ما فهم كريش قرآن بيروس خدا ما توقع طلبه قرآن پنج تشت قرآن غاية قرآن و اسلامي پنج تشت گره حفظ دين به مرد انسان گره دینی خو محافظه بکه ولو کافر بجی دینی وجد محافظه کرن دینی ما دینی عدالت و انسانیتی اسلام دا از غلام گره مروی مسلمان چوا دینی خو خودی درته مثلا ناهل کس دینی و رابکه گره دینی مروی قارشی ولو مسلمان نبجی جبری تاریخ اسلام تو دینیره دولت حقیقی وقتا غایرت کرن که عدالت اسلام تطبیق بکن خریستیانی هناش دوام کریه پشتی حضرت عمر هات فلسطینی و داری دو قدسی دا مفتاحا وی گرد یعنی کلیتا وی گرد دستی خو حقوق خریستیانا حقوق یهودیا حقوق اهل کتاب تفدایی از غلام چاوا حضرت عمر دینی خو محافظه کریه وسا دین اهل کتاب جی محافظه کریه الا دین مدا ظلمات تن لا اکراه فی دین الا گر زور مسلمان به گر ظلمت تن از غلام دین مدینی انسانیتی دینی عدالتی دینی اقناعی دم بیرنجی شرط قرآن ده بگره تو دینا محافظه دینی اسلام محافظه بکه دینی جی به ظلمات چه نابه از غلام شعار ویجی سربسته حتی حضرتی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دبیش مروکی خریستیان ایچکی بخو آراق بخو تو هر آراقاوی برشینی تو دامن گره تو آراقاویش بدی لورا düşünceyi وی دوان تشتا هنن از غلام دین اسلام وان ارگوته و پاشی درکتن وان هنکی رومو بخوا دانین هنکی مو دریش کرن دین ما دین تحریف کرن دین باربارتی کرن دین وحشت ام حقیق الوانا حلال ناکن از غلام و آدو دیاجی گرک اسلام ویاج مدخوازه ام نفس محافظه بکن نفس ولو کافر به ولو مسلمان به و یعنی مظلوم دینی وینای پرسینه از غلام مفهم کریه یعنی نفس د دین مدا معصومه انداق جهنگی جیادا واتا نفسك بکشه واتا قاتل به او حق مقتول او جي بواسطه کی عدالت ام جرا قصاص بيجن وفي القصاص حياه دي قصاص ده حياه ياز غلام اما د نفسي ده انا د بشري ايديولوژي عصر مدى يكي بكوجه چانو ده حبسه ده دمينه او مركي مظلوم تماما حقي مثلا نامينه هكذا مثلا دين ده امریکی مثلا قوی به ایدئولوژی دستاوی دابه ناهل تو درسا بدی ناهل تو حقی بجی ناهل تو دینی خو یا شامیش ببی ناهل تو دینی خو خبر بدی والله مانا خبر دنجیم جبو خدا خبر دن والله یعنی هر تشتی ممنوع از غلام آساسیاج الدین مدا حفظ الدین حفظ النفس حفظ العقل مروی مسلمان گره عقل خو محافظه بکه من آنا ایچکی دخوینن حتی ایواری ایچکی دخون اوقات ترافیق قضاسی اوقات قتل انسان استاتستیکات بنیره به هزار انسان تی کشتن از غلام صرف جبو ایچکی آراق خوارن عقل خود دخون تو چقا ساغلم به چقا دوری به تزه دو پرج موشه هاتم دیاربکر عالم آمد آواچوم موشه الوی داری نا ما بین دیاربک دو سه رو پیش دبو ما بین دیاربک رو بینگوله ده ویچیای مرد چه بینگوله عربکی تام عالی مده هات هندک ما بکشتانا این محقا یا ایچکیلی یا قافی خواری از غلام لورا ترسا خدا تنه دباطی ده ده پر لورا قرآن ده بیجه عقل خوشی محافظه بکه و عقل خوشی قلامیش بکه کلمه عقل ده قرآن ده 49 جارا در باز ده به عقلا به شکل صيغه اسم نهاتیه صيغه اسم فاعل جنهاتیه لعلكم تعقلون فعل مضارعته شما عقل خو نیک نخ جیبا خلقه نه عقل خو بگه اوشچاچی نه عقل خو تیغ جیبا خلقه کور نه تقلید اعماجی نکه چاراجی گرم نسل خو محافظه بکن خدا جمن نسل محافظه دخوازه قرآن پیروز سبب نزول آوی او از غلام او قرآن دخوازه ام نسل محافظه بکن او نسل جی از غلام مثلا انا دبي قرب ميروجين بهورا فلورت نكن تشتي بيس نكن فحوشات نكن شعبيت الناموسا خلقين نبت يعني بي سي تي بي آوي راكن داكو فرق ما بين ما وحيوانا دا فرق بعض غلام
دوی اتمسفر دا آنا دی ایدئولوژی بشری کو امتدا yaşamış da o global dünya ko em de zulmavi danin pir insana zina serbest fuhuşa serbest yani hatta tu kapat bike jina xo aile xo muhafaza bike jwi şerefa İslami ra evi gerici olarak müteahhir olarak yani yobaz olarak değerlendirmiştik. Halbal fıtrat tavan insana harabuye em asas gerici ninin چمکی تبه گیریجی عالمه که واد به گیریجیتی به معنا متأخره تاش دوری 10,000 سال پیش تا تاش دوری هبویه اساس وان انسان یک جمعه گیریجی دبیشن فی الحقیقه او گیریجی نزغلاو لورا او 10,000 سال پیش تا تاش دوری جی وکاوانا یاشامیشت بو یک جی بزن جی وکاوانایه عورت وانا عورت حیوانا بلا عورت خو محافظه دکه وان انسان نزانن عورت خو محافظه بکن ایگو ناموسا خو محافظه دکه نسل خو محافظه دکه خوش حیوانا دور دکه که ناب درجه حیوانا یوی تأخر دبینن از اینان دکم از غلام و ظلمکی پرمزن پینجاشی حفظ المال از غلام حفظ المال وان هوال برا نوت بگیرن وان مسئله علمی وان مسئله önemli وان مسئله قرآنی مگره مرو مسلمان مال خوش محافظه مال انسان محافظه بکه اموال gere bey muhafaza kırın Türkiye dibişin can malın yongasıdır. Yani maltı nebe Amerikacı hayat avi yoktu be. Ana çavadı Amerik tıvıngi kodegre yol kesiciyi, kutav tarikı yani soyguncu dibişin Türkiye dikeve hündüre dikan Amerik tülle dinleri av bahaz bisala khuyna kukhariye bisala şkora tişmiş top kiriye dikan şkora çekiriye zer çekiriye zer top kiriye zivkari çekiriye yani 5 dakika mabeyna dakika ki 2 dakika malevi tevdibi az gulan malevi disa geri nai dayni hukuki mali tünneyi hukuki nefsi tünneyi ama dini me vakta dibişi mesela testivi eğer hükmü Xuda hebe ve avaya u destan numune olarak beşekirin edini ibreten ledinir kezban tışlanakı hatta tu zecreki qavi çeneki millet mali binay muhafaza kirin hinki bu khortuma mali xalqi dixun hinki jî bi diziye mali xalqi dixun hinki bi navê Qur'anê mali xalqi dixun hinki bi navê estağfurullah mali xalqi dixun Xuda me teva şiyar ke hasilê kelam ifade meram Xuda bir Kur'an'a piroz da 5 tiştaş medxwazı tamamı sebebi nüzula Kur'an'ı 23 sal 1400 sal az gulam gaya İslami 5 tiş be muhafaza kirin disa tekrar dikim di zihna da yani mukarraren dibiti yerleşmiş bibi murtekez bi hifzuddin hifzun nefsi hifzul akıl hifzul nesli hifzul mal dibijim eva gotini meninin gotini İslam'ın İslam'a rastı İslam'a rast ne örgütüyüz gulam örgüt Türkiyeciler beni örürler güderler Merve Müslüman örgütçü neyine Merve Müslüman düzenbaz neyine Merve Müslüman bu pera dini xo nafroşu ligori perajı fikra xo degişnak ez gulam bale ما باريزي ده خبر ندى ولم خير الكلام ما قل ودل بله تريد بين غاية إسلامي يكشي جو حفظ المال وحفظ النفس إيدي شفاء إنساني جو شريعات ناس نكنا سيدا تبقي جو شريعات إسلامي ببي حاكم وهم السري وبفرن وسري جيب بن ودست تبقي هم إنسان حموي من نبي دست إيدي راس سيدا يعني هما İslam bir derag ve İslam bir hakimi insani bedest ve صعب بالويت از غلام دیگه لسعودی عربستان 3 سال اقامام الوی دریبو لسعودی عربستان شریعت تنهیه فقط هنکی احکام شریعت تطبیق دکن یک جوانات در شکرین یعنی ولو دست فقیر فقرا بجی هنکی هیه اینام بکه از غلام للسعودي ديار مكة المدينة للطائفة للجدة للدولة وللشهر وانا دياري انسان بصر راحت شن ميجتين كاس تزرق قدر لوي دنجي دزيه سويغون ظلم
يعني تبيجي ريفا تهاري ميريك شنتي تبقر بازده او قابقاتشي دبيجن تشتي وزات تدا نابينه لو ربني سعود نلقوري قرآنية دائما سعود بالي امريكاي سعود الامريكا جد بيجم فقط ديجالوي ببوك هنكي احكام اسلامي ويقول اميش كي نقول دستي وانا جيدك یک دو بیشی کرن ایتنی تمامی انسانا جقول اساس بو حکم خدا روی عرضه تنیه از وی گوتنا بیشم ام نان خدا دخون ام آوا خدا و دخون ام عین زمان ده هوا خدا جی و دخون به جیانا خود کن و این تعدوا نعمت الله لا تحصوها اوقا نعمت خدا سر مپرن دیگل ویجی تلی دنیره ام وكا خدا ناكن ام جلوبال دنيا 8 مليار تقريبا انسان انا من جغرافي كولارك تحليلي ويجو جتشارا سياسيا كابيتاليزم جتشارا يكي سوسياليزم لجيكي بحثا خدا نايكرن قالوا ام سبي هر حضور خدا ما بيار ولا ما ام جيكي نوالك دابون قرانات نوالك داب ما نبعث ديني تكر ما بعث بكرا ما حفظ قندا داويتن ما جنح قندا داويتن ما دبون دجمني ما از غلام والله دیگل ویجی گره ای زانم خبردان آنان ممنوع راست خبردان ای زانم ممنوع لهر داری فقط دیگل ویجی حقی وی ملتی حقی وی گلی حقی وان انسانا لسر مهیه چند کلمه که ام بزنبن جبو وجی امکانات دامه دو کلمه گو از گلک تشکر دکم خدا ما و بکه خدمتی قرآن و آزادی راست انشالله آمین. بله خدای خیرات صدا قبول کنید. اوقات بس از غلام اوقات بس مين از غلام پر باشا از غلام و ربي ما قوت بده كذي وقوت بده الزماني و وكل تعطي دخوازن ايفار كي لو راد درتي من انا از غلام درتي من باشا سيدا القونيا ايمه هبال بلكي الرناصات. السلام عليكم بارك الله فيكم سرچاوي من سرچاوي من بركات سرچاوي اوغل بسيدا سرچاوي خير سيدا والله غلام نظام ازينها از سيدا والله دركتنا ويسخن تمام. بله گلی تماشاوانا سیدای ملا علی الدین پهلوی ملا علی الدین پهلوی خودش راضی به اصل خو گولیا لنهال قونیاد منی ویدی مدرسه وی هایا درس فقاهت ویجی وقال كتاب جي نویساندنا كتابي بي بعربي هنا وبكردي هنا وبالتركي نویساندنا اب كتابه كويد باستثمار دلن قرق آيات استثمار edilen 40 hadis و استثمار edilen kavramlar. Hem خوازن گو اون وا کتابه سیداش خورا پیدا بکن کتابه ویزا خوشن اون انشالله استفاده شه بینن. و جار جانا گو سیدا و هم سعید بو انشالله وره جمره و سیدا آیتنا انشالله جمره شیروبه بکه و همیش علمی بی انشالله استفاده بینن. گلی تماشاوانا سیداش بو گو کاربه ده تیک توک edeceği و شانا سندی وکی ام خوازن گو ده تیک توک edeceği علی الدین پهلوی حسابی وین ودریم بشو پینن من حساب سیدال ودریش بشو پینن دخنه کاربه و شانا سندی ودری وکی. گلی تماشاوانا بمن خیر خوشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. دا خواز و بان گوازی ماری دا ابا حمد فصل نرجو الله رب العالمین.